Uheani wa title deeds hari migunda ni undu ukoretwo ri wa bata hari aria magura migunda thirikari kuhitukira ministry ya migunda ikirutaniria kwagirithia njira cia kiriu cia uheani wa title deeds. Hindi ya uheani wa title deeds mwena wa Sagera na Nyuki county ya Laikipia, Akenya ni marutiirwo ritana ria kurumanagirira na gwika search ya title ciao niguo kugia na oma wa migunda yao. Ni uru muno mundu agokira guka kwira andu title ni fake agake na ndu ani moete title ingi atekumenya na magathi mageka search cia buroti ona ici cia eke emwe ndamera na togwito tu Eden Park waya title kundu kungi kambuni ni yothe ya migunda thio meke search ni gukohotithia kuigira mundu waku body search ni gukohotithia guthi gukomba mbeca naguo ona gika valuation ya mugunda ni wetagio search. Akiaria hindi ya kuheana title deeds 1700 murugamiriri munene wa kambuni ya Eden Park Joseph Njoroge niugite uheani wa title deeds ni uhuthitio gukiringithanio na miaka ya hau kabere undu uyu kiagirithio ni mitambo ya kiriu no thirikari ire yareho na ire eho niratengeria mohoro kuma riria title ciekirwo digitalization gwikirwo mitambo-ini ya computer title riu iraima wega muno no bodi riri yacenjia nitukumera at least bodi marore matuheage na wiki igiri handu ha mweri umwe. Kuna Kenya amwe makoretwo magithukiria ritwa kambuni imwe cia wendia wa migunda oma ni wendekithitio kuheanagwo hari wendia o wothe wa migunda, na niliamua kukuja kununua shamba hapa kwa sababu in future I want to make investments in this place and I will also even urge young people, parents wakuje waekeze hapa. Yeah, it is a good idea for every Kenyan. Na kukaa na pesa kwa mkono kwa sababu hizo pesa ukiwa nazo kwa mkono haziwezi kusaidia, lakini at the moment umeinvest, umekuwa na investment, hii itakusaidia miaka itakayokuja. Hadu-ini ya Kameme TV, Ritana ni Bataru wa Mwagi.